Siapa macam ni? Tai demam, dia akan mimpi pelik-pelik. Even menakutkan pun ada. Bukan time kecil je. Orang tua sekalipun. Demam panas, siap. Pasal apa? Obviously, ni semua disebabkan oleh otak kita. Ni, otak kita ni dihasilkan elektrik. Electrical impulse kita bagi. Siapa yang hasilkan? Ni, sel otak neuron. Otak hang ni ada 100 bilion sel neuron yang setiap masa berkomunikasi. So, komunikasi antara sel-sel tu kita boleh detect. Detect dengan apa? Menatang ni lah. Yang ni kita panggil electroencephalogram. Yang ni akan detect brainwave. Yang ni. Yang ni normal. Tapi bila hang kena sawan, tengok haywire gila. Maksudnya bila hang kena sawan, kena seizure ni. Dengan mata tarik, dengan air liok terkeluar. Sel otak dia, macam ni lah brainwave dia. Terabuk. Maksudnya, sel otak ketika sawan tu, dia fire up secara tidak synchronized. Bila hang normal, cantik je dia punya wave. Sama macam hang demam. Bila kita demam, suhu naik betul? Bila suhu badan naik mendadak, pengaliran darah dekat organ tak normal. Darah banyak mengalir ke kulit kita. Lepas tu bila hang demam, badan panas. Sebab salur darah dekat kulit kita kembang. So banyak darah mengalir, banyak haba dihantar. Hantar kat mana? Hantar kat kulit. Sebab tu panas. Dan bila demam juga, sepatutnya darah akan mengalir banyak dekat otak. Sebab ketika hang demam, metabolism dekat otak akan menjadi lebih tinggi. Sel otak ni lebih aktif. So bila aktif, dia perlukan lebih banyak nutrisi. Sebab tu darah mengalir ke otak lebih lancar. Tapi bila hang demam, buat apa? Lalu minum air lah, tak nak makan lah. Habis tu nutrisi tu nak main dari mana? Kalau hang tak makan, kalau hang tak minum, hang dehydrated. So bila badan hang dehydrated, kurang air, kurang nutrisi, hang rasa-rasa otak dia terima semua benda tu? Memang tak lah. Sebab tu lah otak hang kurang nutrisi, kurang air, apa jadi? Brainwave hang akan kacau. Sebab tu lah hang akan mimpi yang pelik-pelik. Ni, hang mimpi ditentukan oleh brainwave tau. Technically, kita ada 1, 2, 3, 4, 5 jenis brainwave. Alpha wave, delta wave, theta wave, beta wave dengan gamma wave. Time hang tidur, terutamanya time mimpi, otak kita menghasilkan gelombang jenis delta wave. Delta wave penting weh. Dia lah mencorakkan hang mimpi apa? Mimpi basah ke, mimpi takut ke, mimpi hantu ke. Tapi sebelum tu, hang pernah dengar tak sleep cycle? Yes, kita ni ada sleep cycle. Kita ada ni, tak salah aku, dia light sleep. Yang ni fasa stable sleep, yang ni deep sleep, dan ni rapid eye movement. Setiap cycle ni, dia ada masa dia lebih kurang 90 minit ke 150 minit. Maksudnya kalau hang tidur 8 jam, kemungkinan hang ada cycle tu lebih kurang 5 ke 6 cycle. Bila hang mimpi, kita dalam tahap cycle apa? Rapid eye movement. Time cycle inilah delta wave kita mendominasi otak. Tapi bila hang demam, dengan dehidrasi, dengan kurang nutrisi, dengan temperature badan tinggi, of course semua tu akan kacau delta wave dan kacau juga hang punya rapid eye movement fasa tidur. Sebab tu hang akan mimpi yang benda yang menakutkan, benda yang negatif sahaja. Kalau mimpi basah, kalau mimpi basah tu kan seronok. Faham kan? Tu belum tengok lagi punca-punca demam. Demam mungkin sebab bakteria ke, infection viral ke. Kalau infection, radang dalam badan tinggi, cytokine, interleukin 6, interleukin 10. Dengan bakteria lagi, benda tu akan terukkan lagi hang punya brain dan hang punya mimpi. So harap bantu. So ramai yang tag aku, semoga menjawab soalan korang